Albanaca. Ne mogu da ne napravim paralelu između protesta i svega što se dešavalo 2015. godine i ovoga što se desilo na Cetinju. Rusija mora, čak ako želi Crnu Goru u zoni svog budućeg uticaja, mora prosto uzeti aktivnije učešće u budućim političkim dešavanjima, a prije svega pokušaju da se zaštiti taj najvitalniji subjekt na koji se buduća politika Rusije može osloniti, to je Srpska pravoslavna crkva.